Henry Gitau eja loch mar Bonas e tugo ma Shabiki jackpot. Gitau nolieko kare duoko mag tuke 11 kuom 13. Gitau noyudo bonus ma siling 230,252. Osingo mar biro tiyo gi pesano e konyo chenro ma kanisa kod chenro mamoko mag dongruok e gwengi. Bende owacho ni nogeto yudo siling milion 3 miyudo gi ng'at molieko kare tuke 13 duto. Nilicheza game hizo nikapata 11 out of 13 na ilikuwa ni bahati, ningepita hapo mbele ningepata 3 million. Na nashukuru kwa Royal Media Service na Shabiki kwa vyenye wanatupea hii pesa, itatusaidia kwa shughuli zetu. Na ninaomba kila mtu ni mshindi wa Shabiki, bora tu ucheze ukiwa na imani na Mungu atakuja. Na nitaendelea kucheza angalau nipate hii 3 million. Hii 3 million nitasaidia vikundi ya nyumbani yenye ninaona inafinyika. Nitawasaidia kwa miradi fulani kanisa vikundi ya